Jotono no kulungkar in channel angkai tamu no ran channel no subscribe playa ko angka subscribe play ready angka ketal job advertisement tai online information related videos nam angka faidi tini kasih ketal advertisement nai omo rija khanai de state railway ni bekhakte obo angka Kolkata wo singnai ke je candidate interested tongnai noroko video no paithai jorate nai tongde apply khlaina musung tong khangkai omo notification rezakha je apprenticeship khlai tongna musung nai rokni bagai angkai o jaga wo norok nai de date of publication of notification on website rezakha 29 March ni 29 no rezakha angka mo nai de last date online application khlaina ni angkai 10 tarik 5 March 2022 tai opening among angka 11 tarik 4 March ni simi se chengnai angka tomung no qualification tong angka qualification nor mili tong angka nor apply khlaina musung apply khlaina di omo sajaka application norok online te simi no oro apply khlai mana submit khlai manai tai alka jakate khlai mangla tai o jaga o sajaka gobang ma omo Kolkata student division Kolkata ni bekhakte nadi oro gobang ma tongo Haura division sin ST rong ni bagai nai di ST rong ni bagai 49 seat tongo o jaga o gobang ma department tongo nai di norok angani description PDF nai oro sin ST rong ni bagai 49 post tongo Haura division omo Kolkata o singnai tai nai di Lelua workshop tongo nai di sini norong ni bagai 45 tongo o jaga o norok nai di angani description of PDF no ri nai tai Sialda division o tongo nai di sini ST rong ni bagai kobangma tongo 21 tongo gangkai oro kobangma department tongo nai di electrician fitter PCO wireman oil engine driver lineman oil engine driver tongo AC fitter tongo welder tongo nai make fitter tongo electrician DSL welder carpenter fitter blacksmith nai di painter hake kabang mana post tongo noro bo trade so apply khanya musung noro apply khlai di tomo no khlaina musung tong khaka mo Kolkata wo singnai mo gangka o jaga o nai di reservation tomo sini je tongmai mani post in student bagai mo joto reservation oro 51 post tongo kubang mano tongo sin boro rong ni bagai bo eligibility condition gangkai oro nai di 15 nise kubang na nangnai ingkatai 24 completing yang na nangnai ingkatai hepan sini ST rong ni bagai ingkato 5 year relaxation rezak nai oro education qualification ke class 10 pass tai class 10 50% mark nangnai tai je ITI khlajak Indian oro sajaka national trade certificate tongna nangnai je ITI khlajak tongkhai por apply khlai manai mudok selection kai to merit basic ne obo mark basic khaino te application fee ingka angkai sini ST rong ni bagai to naingya oro no fee sanjaka angkai je candidate apply khlaina musung tongnai khlai na di apply or how to apply ingka kan oro borong ni website thang apply ma khlainai the documents nai di photograph nangnai signature tai class 8 10 ni marksheet tai ITI certificate nangnai tai community certificate sini ST certificate nangnai gangkai oro to tai important points to krei norok tomung apply khlaina musung ke khlai dangani description o PDF no borinai gatai borong ni website official website no borinai ga jefro chengkhang kangkai application online chengkhang kangkai angani description ang official apply link di ruana noro ani video no paitha jorate noro nai di gangka ni channel noro takon subscribe playa phom gangka subscribe play ready ang ketal job advertisement ta online information related videos na kai dinin bagai ang sunong situng jotono na ambai